Aturan sin pag-ubo, proper cough etiquette. Hasupaya makahali ang paglamin sin sakit COVID-19 atau coronavirus disease 2019. Daran magdapan nyo atawa tissue. Tampanan in ilong iban simod sin panyo atawa tissue. Makajari umusal simbukton sin badyo atawa lawom sin sikubang umubo. Lumayo ang mga tao bang mamaha nun atawa umubo. Ayaw magdura misan hariin. Hibugit in bakas na usal tissue hapag bubugitan. Daran hugasan in 2-5. Atawa umusal sin hand sanitizers atawa kan alcohol. Bangon pa do kaing pangasubo hahal sin COVID-19, kontak ka mo pa doktor niyo atawa pa Department of Health. Magsama-sama kita niyo magtawang-tiyawangi, maghali a sakit COVID-19. Magsukol salam kasilasa.